Nongtmai MDC Winston Tony Lyngdoh of the Voice of the People Party was on Tuesday elected unopposed as the new chief executive member of the Khadc Hills Autonomous District Council. His election followed the resignation of former chief executive member Shemborlang Rinja, who stepped down on health grounds. With no candidate put up by the opposition, Lyngdoh's election was formally declared by Khadc Chairman Strongpilla Kharjana during a special session of the council. Winston Tony Lyngdoh was escorted to the chief executive member's chair by executive member Powell Soklet and opposition leader Titos Tarwel Khan, while nearly all MDCs, including 17 from the VPP, joined the felicitation ceremony. In his remarks, Chairman Strongpilla Kharjana voiced confidence that Winston Tony Lyngdoh would lead a strong executive committee focused on public welfare and assured that the body would work in cooperation with opposition members. The new chief executive member expressed gratitude for the trust reposed in him while acknowledging the contribution of his predecessor. He urged upon Rinja to prioritize his health and said the council would miss his experience and leadership. Lyngdoh also thanked MDCs across party lines, his own party colleagues and the people of Nongtmai for their support. Kaya kabaiday ba't ka nigasni na kanyang gadungi kung ka biyang yate ni yaitni lagi ya ka jingkuteng jong ka jingprekam jong ka ni ka estate committee kabatumay nga lang nama pamilayo jong nong ilang batumay ya ka bakit lang ngay ay ya ka jingsyakri ka jong pi Agaban pendap di babul kam, lesi di polisi terekam di bapi kum KS tu komiti selamat ham, nadu kapor kedong isi yang dibelah ini. Oh kapor kadang lengkot ha, kadang yang entah dan kumbang riu benar. Dan rei kapor kam juak pun, kayak step. Bat idak ni nanti bahako kaji ngalam do jongki ba pinangla kan pendap lagi babun kuji angnut dei jongi kuji ambisi dei kaji angnut kan tepat nah kalian ke jongi kalian kete gumbang iju ong berbor ba min ai ya kaji ngete min ai ya kaji persya hati bentar di bayadei ban ai kaji persya Bat kum kalian nyata kaban air ya kinu ki jimut dan sila dan ini bagadon kati bombet bombiang angin. Kenapa tu bersih kati sosial itu amal kumbat nekren dulu ni kajing no sendat-sendat tu ibak Shemborlang Rinja yang ada di syuki CM kalau long shisha kajing dunong tabak kraw yang ada di isi bat kamtam yana shimet namtip para MDC jongi let's say lajui dengan ini jongi ibak Shem hadin di lakshenti tu usiam akan ini yen Ijui ya tingkat lang apa dia sulok ia ajemut wei padahal ni kapor kumangau menia ngadon na bersih beci sokia pat kajing pangut amarba ngatip pernah itu mengring kemet kebangsaan ada kajing donong tu krawina amanam yo syu banyak sulok dan dia banyak pan jemut nai Henry kumangau juang ini nak kapor sekapor Pasiem
Kau kita kia kejumpi kerong tu kongsan kedua kata. Akhirnya sebenarnya kita kita dep. Adin mengitip itu nak pergi ke Sitom. Na jual ni nak kapor sekapor. Kilen pan rest si ini tu masya. Kilen dia check up tu. Wat kusrai kan kam hamni buat district council. Hidon mani bagi dia pek bagi dia terong lagi di kam. Amal kekuat kerja kejumpi. Kalau kongsan kedua kata. But anda tidak kuat sawan pan shifty nani pan tray kam kumpa pijulong kong kadai ke ba ngihap pan yarai kum ka isi ke ba thamai kum ong ifi mane ngin ya tray kum ka team ti ngin ya don ki meetings ko pair but ngit scam ba semi la yo pa ngin ya constitute ya ka ya ngin ka team ke ba thamai ka jungi collectively ngin yo ban ya rai lam ka ju ki ka priority ka jungahi nakalian ka junga shimet hi ka dei bet ban banang penklan susu ya kikam ki bangi ngila tray kumba kila tip peros kat tu kini hindu bunai ki bladep nambat ka trade but ki hiu tingin ayo kan ya tray kamha kam janai ki ya be dei but ka trade la ayo pen be ki kan ram hoi ngan ong pi ka lenti kam long ka ba sok ka le ka ba ka lenti ka ba e henry nang ni shekmat ru nang scam ba ki ai ka rai ka bangi ngin rai nang ni shekmat kan long be ka jing yo nong jong ka ri ka pen ri khon kam be ki pai ba lo sok song ki juni you opposition leader penyo sngoi kata ka jingkren joni LO Henry kumangalai ka assurance mantan ba boros ka ta Henry tu banai ki bla tu man ba ki wan bani kendu ye CM ne yangi ki em su ka kamera ka joni ka long ka ba kloi ban pli ka long ka bang kloi ban welcome ye ki ka pat judon kum kata ka ayu masuk kendet mantan ba ngayo sngo na ka kentin ka joni LO ba ka don ka gap ya CUE ba karon ta gap dai nang ni syakmat ada kadon kum kata kumangaong mantan ye iru ya bang lapan snow iru balada kadon kum kata ngai ke assurance ba nang ni syakmat kam long kum ta bat ka mangit skam ba kamera ka jong agum CM bat kamera jong em nang ni syakmat ru kin long kum ba julong hi bro kam dan ko no changes si as newly elected CM Kestaan kejungi nakalian ke parti but nakalian kejungi pada ibe kaju kubur kalong basyai be panim pediam dia ngarung ban ham ai jing pensyai susu epi nama kumba kena tip hingga ada don gawe ka meeting but ketua komiti ke bala set up but let's see gini kiliat sing ban sawan ngun se kendu biang let's see hasin ke bakhadu bangini yo ban sungu ya rai kejungi Henry ngamla ban keren thani ki bangi ya keren ketua komiti Henry nakalian ke parti but nakalian kejungi hidup stang ke jungi kalong ke syai na duk sini ke besang na duk sini bading kong bangim priang ya ka jing terwa atau ke district council gala ada ban ai de jing ku mau mentan ni don ka state ka ketua komiti ke bala set up ka state ni ayo banyak keren banyak ai ji banyak beliau jung buat hang tu but ni saya kendu akini keniat sengi ki bangin ke bansawan mungkin kunung ila ban ai ka final decision ke jungi ti hadu mentan kadang don tang ke jing keren don ka anu ka jing ai jing tho ka jungi namar ba bangong ngidang don haka jingnya keren